Cerita ada ramo keliwat sayang teken pianak igade basor ada nih anak rire suge. Sedang budok kasmaran tekeni lo sukasti bajang jegeg dengan desa Banjarsari. Orang iti garon teken papane kirang atine gede batur ninga begini iti garon jole malah ulian pianak laun menjalan mesua ke ide sukasti Nanging Suba ngelah demana anak pasang ni gede batur bagi dini tusing tapi merasa tu mekenan itu sing maisi hai kaliwat sakti masua ngaji pesuapi kucara masa tur ngelekan ngerebeda gede basor tusing ngidang nanang jangan ngerebeda gede basor mundur ini dia karena pocong mas wakar. Sedang budok kasmaran tekeni lo sukasti bajang jegeg dengan desa Banjarsari. Orang iti garon teken papane kirang atine gede batur ninga begini iti garon jole malah ulian pianak laun menjalan mesua ke ide sukasti Nanging Suba ngelah demana anak pasang ni gede batur bagi dini tusing tapi merasa tu mekenan itu sing maisi hai kaliwat sakti masua ngaji pesuapi kucara masa tur ngelekan ngerebeda